Mo tu ba mu thobo te ke tani pakama lo te ko tu ta klo elite spiritual library le bakado leadership and the Bible lison 3 Dr. Keku Kena le J. Robert Clinton kwewe do pakama lo te ko li chikri tu ine lo so pake ta so e Patabu yo possibly na lo ne penso pon sui pon do pon ku ki a pon tu so ma so pa tabli lo ta su ta sa ka to ta di ta ya ka to hoku hu wa ka li do ka li he ka li mu do ta pi o ta ma ta ko ta ke u ba sa ne so pa da tabli lo ka to nai ke Pola no woti me nyap ka ma lu sa kli tak sa ko do pa tu lu pa ne lu pa na tamu so sui ta kwe ne ka tiro le pata pura ka do ne ba ta ku te ta ta sakti da we masara su pa le krisa mi khod ke pa yo ye amen ni chikri tu du da di pe nya to lo pa kwe li ne mera so polu lo awe kwe li takri tu wi da awe kwe da di chikri tu lo li ake wo ne sa do te pe le nui ne we da mera Sopolu di me puata merpo, no? Paul's apostolic ministry and motives. Sopolu atama di me puata merpo do atapatu pata yene no? Weba do da we atami puata merpo lo. Sadu kuyane meda Paul's appeal to the Corinthians, no? When Sopolu awe kiknya puakari tu pote de pa. Ito ke mabu mato ra se no ko muta mu so strine asado to see to see chiane mera Paul's defense of his authority so Paul do da ke weda awe atani so ni como le yo yo ditro pakatulo atata kuso tapita ma di ta hele yo to ne lo tage mo pane mera Pomegranate structure, no? Atagi mo pa themes on in mira. Paul's apostolic defense. So Polidoda ta di me pata merpulo. A personal conduct, a motive, so view of the ministry. A personal conduct son in it. A copione ataumu tapita ma atahilo ta paso suita. Always in a personal conduct, so a motive son in it. Ako atata su tata ge tata do le tata kusogo the view of the ministry where you are tamani ni the arke potato lo tamale so swigate tamale tongate tamale dugate tamale ko te lo tu lo you no away mera you are tama view of the ministry lo literally was in harmony with his appeal for the Jerusalem gift, no? Awe atapita mani mira tamiho di awe kikanyata le paso sri le we Jerusalem le bako ba kejani paki mabu mato ta awe ne awe mita tamiho lo atata u masake Jerusalem ta pone Juda ta po dale Macedonia ne awe sani ane da Akapione ne puakaliga ta po puakaliga ta o poni ne akapione ke e maso ke Juda ta po tane ta po ne mulo pata wale apo Juda lila kiyane edo weda le puakaliga je le kado ta kutri da owetne Jerusalem Council le mata sere de siyane wete signori do ta kutri teluba teda ka ba hasre Lila to te pado akapione ta o le ta lito ta siti ne when it ba o ne no away sene away defend whether a ministry lord Legiticane harmony with ne no the Legiticane conclude with the overwhelming reputation of argument opposing apostolic no authority concluded whether market turkey whether no awe ata ta kikanyata ya awe ata do dawe da apostolic ministry in lo ata to ne to correct awe the Corinthian Christians no ko kamalu ma ba ki we da pa kristu po
to explain his motive away at the money meta manilin away at the flower to establish spiritual authority. Tizoro away at the money to with taklo tani sune to with taklo tani sune comosianini. The miller a copione nale ted Wahina tu takluta maybe the cone nata umunata pita manata patu pata do nata klesnata a you are the po was any wemle followers and tida with the any hina taqueta ya hina a copion tayo package and away in the mera spiritual authority a copy of K is the Tadita ya Germany mutation away military authority. Going the color party, Papa Creamy, Haplo, the Chinimle, Paputo Natabu, away send a military, away Patalele, military authority led to it, Taklon a pleda letter, spiritual authority in the law. There is a kind in to establish a spiritual authority among them, we had to give further instructions about the offerings, their patella, away in where ten up with the Kama Weda, the Hill Kama Hiweda to Jerusalem to bring to light ministry values, no? A copy on in the Kahito Takapo, the Yuatama Atalita Puyer, no? Where leadership lessons in the way Utabli Kane, no? A more parida. Mo parida pa platoida kalakasene o Luika Dirkane no Basamone ano papuyane o a le tenya no leadership lesson Terkane ministry philosophy and values no Yuatama philosophy and ta sukama adu yuda alupwe ministry philosophy and value. Namad yuata mani na philosophy ne ritual. No prayer, no power. No, for me to live is Christ. To awaken in the philosophy. A philosophy terkani ane mera divine point me. Nama yuata mani kbatiya yuata hutana palona. No, we leader up to be sure that God appointed them in ministry. God appointed ne padu training methodology training methodology a copy on ne because tabo should create a play bo sharida bamne training methodology leaders must be concerned about the leadership selection and development because I should create a play bo shane away because I should create train with learning that way no the Kamakasaya Tapita Ma, away training methodology, Udo Owete, Leta do Owete, Katuta do training methodology. Okutani and the Dalo Kuna Gani, training methodology Nekaba Hiweda. So a pleasure, Moshe, a community that me will Kaba Umue, Napio look, no Naloto to my meeting, no away training methodology. The Karagani. Personal ministry. Leaders view personal relationship, personal ministry on the ministry in the personal ministry about do or pakel, like I say, without so polu queta, Janida, whether real or that, but twelve that, no, a copy on it. I wish to be low or a year data or copy of level as you talota clation and no sovereign mindset. Leader up to see God's hand in their circumstances, no? According to the sovereign mindset, takagi, tamigi, nekabati, wedale, you have purta. Kelakasi, you are mata, kelakasi, muni, mutota, circuitota, sutako, kaliheta, oenene. Sovereign mindset, nene, oenakabati, yata, kelakasila. Uda, satia, patera, let tadita yako, to tatawilo doko, to minimita, tai kelakasini, yene, a circuito, minimuto, atakamata, dilani, teo, ye, pata, sovereign mindset, lo. The me tell her, Okohuma, you are put a minima, Tamuta, Kukato, Kalipo, Hekato, a copione, topo, pue, topo, mu, a kaya, sovereign mindset. Dai kelakasini beda, and the Makwasameta Suta Sata Lobi Loto,
แต่ว่าแค่ละแค่เส้นนี่เอาไว้ว่าเรา sovereign mindset เลย God send in their circumstances integrity and openness แต่เลยคุณนานี่เอาไว้ ministry philosophy แต่ value เนี่ยพวกนี่ value เนี่ยพวกนี่เอาไว้integrity ก็บอกเราตัดต่อก็บอกพลูพลาOkay. Kugataka ni tera le ultimate accountability. Kaba me pote ale ta tina ni o le ke ultimate accountability bisita teta to ni akopyo re pa kaba na ni o ite to le kamba we dia ko ye le mata le gomi ko to ni no da tbo ko ye ki su ko da ateni ni ye ki su ye to de te ye ke lo mi po ye ke lo da mi po ni ko te ko But hello, the little kilo lore, the loss of you to clear, color clear, color clear, pull a tangla, let them with you, the color leopard, you child that balance going with the top of your terra, attack to door, the detail to me, here will upon your name. Tatimia didn't attack to name. Patela pagawa kwe wike daily chapter no away in a daily chapter every chapter de pagawa kwe okay iba klesa kwe ro ko de mi te ba lo ba sa na kwe ta sa do ni teni to mu wi ga ya ta ko ta ke ta pita ma a se o ne ro ba sa ne ko ba to do ta pita ma ultimate accountability wa te na ni o le ka la puta da le amata via amata lo ni wa te nya le amata lo spiritual authority, no, not to be used to mature followers, no, spiritual authority me oma, no followers and like a mature la, spiritual authority on it, yo patela, kunataga, ata umu, ata patu pata, ata etu ewa, ata sita kato, ata sita telo, ata kelakasin in away in it. Pale po chia tiwe kwa we la upai sa ya kuto sa ya hisu sa we ya portray chi we follow a maturity walore le chi de kane te da ko ka da kane loyalty testing no loyalty testing ne the level of followership loyalty testing ne da akopyo ne ta to na ta to do ka sa yo tele ne away ne bata makwa na le na pone li sen ne potwe na tele that is a loyalty testing na tele na ta to do ka sa yo anda ma ka sa na patele pata to do ka sa yo pe ka sa pa ma ka sa ta ma sa pe mi ta sa to no ne population sa po chi away ne loyalty testing no da pa le kwi ka da ne me da credential no credential, competency, and result. Competency ane natami expert lo. Expert si ane di na ke kuna tega to ne nami puatega le anapu na tapita ma tale expertise competent ine ora expertise lo. Akapnya pale mekhi ane tinya mekhi tu ta hot specialist when na pera na hot kele kesila. Aku zani ane eye specialist, ear, away some mock, then let poli puta uple away competency, no? Away on a true credential, competency, and result. Of course, then a leader should be able to point results, no? Let them up when in it, away competent in it, when a result about apply that, no? The seal generally true competence, the ultimate social leader, ultimate competency for ministry must be rest in his or her competence but in God. No? Whether kamera whatever atulo ta lele pue lukasayo apune no. Okay. To sit in a transforming ministry, no. Tale kunare a value, no, a ministry philosophy a value in the awake about me transforming Yoatamali Aleluketa. To see here a prominence in Christ ministry, no? The prominence in Christ ministry, and about Uplo Plaweda. Le Yoatama Pulo. That to see then is servants' leadership. Kuna a value in a servants' leadership about Marilo. With a to see Luya,
dead life paradox ဒါလို့ paradox နဲ့ planet တာချိခါနေထောဒါလို့တာအစကေတမေတာချိခါနေထောဒါတာချိခါနေပို့ထွဲတော်ချီလပါစာမောလေ planet ထောဒါလို့တာနော်အခုပြောနေနေဟေတာတကေနော်တော့ဒီကဘာဆိုရလောဒီနေစားနေဟေတာနေနတာကားတော့ဘာစံတာကားတော့ဒါကဘာဆိုရအဝေးလေးကစားအခုပြောနေပါလေအတူတီးစားလေးရောနေနတီးနေတာမျိုးကိုလေဘာသာကမနေတာမူအားကလေးလောဒီနေစားချင်နေအဝေး dead life paradox နေနော်ဒီတရှိရနေ motivational forces နော်တာလေကမဆူထောနာနော်တာလေကဟိ ကမပွေနတာ leadership use obligation to Christ နော် when the motivation process on motivation forces on နဘာတာကိုနာနဘာတာဟူထနာနဘာတန်နာနိကဆာယောနေဆာယောဥဒနာ awaken motivation forces တဲ့ကဘာနာပိုအိုင်းနေလားယလိချိတခါတဲတာ true judgment criterion ဒါလေ true judgment criterion တာစီညောအမေအတော်အနော်ထုံနေနေနဘာကွာလာလေဒါလီဆိုစရီနဘာကွာလာလေဒါကဆိုင်ရှိခရီအတာစီညောတာအပူရင်းနေလားယရှင်ရိခါတခါနေunequal yoke ကိုနေနတဘာယိုနိုယိုဘဖူတီဖူထောအခါရနတာအဖုန်ယာပုန်အတူတော်တာဖူတီဖူထောနာပကမလောတာလေဒါဆုနေတခေါ်ဆုတခေါ်ဒီနေကြီးအခုလည်းကမာတကူဟူဖိုလတူတပကိုတာတပကိုနဲ့နော်ဒီရှိခေါ်နေ financial equality principle နော်အခုလည်း close sales ယမင်းနော်ဟီတာနော်ဟီတာခဲလက်ခဲစေနော်ဒီတော့ပါခဲလက်ကဒွန်နေတာနော် close sales တာလေအလောဦးဒီပါတဲ့ class ဒီတော့ပါခဲလက်နေတာလူတော့အလောတူတူဒီဒီမေထဲလေပါလေအတာအားရပါလေအတာကြာရနေတာတူတူဒီမေဒီနေတယ်တဲ့နော်ဒီရှိတကားနေရှိခွေးနေတဲ့တယ် financial integrity close နေပါကဘာနာနီနာအလောအပွေးတယ်နော်အခုပြောနေစာသမွေးရှိခွေးတဲ့တယ်လေစေဟာမာတန်ရီတဘီဟာမာနေအဝေးခင်းကြလားအခုပြောအစရောကဘာဥကေခဲလက်ခဲစေအဝေးနေကဘာဥတော့အတာဟဲနေအတာဟာထောတော့အတိတလေတာစုတာကလောတကေနော်အဝေးရနေleadership philosophy and value away lesson 1 let chikri to nyapula ke lesson 2 ane financial safeguard no akobyo ne close no ata obo burden financial safeguard leaders must be open and honest with followers concerning giving and finances no away ne no financial safeguard ni away ne mira no umule ta tota lo no away chen to lo ne away ne dao pu no followers ne ke sinya no away ne ta lo alu do na ne with the commercial we lo no ta ka ne mira spiritual authority insight no spiritual authority insight ko ne ke sinya tu wi ta klo no ata meta no insight ni ko za ne aware ne effective leader value spiritual authority as a primary power base no spiritual authority spiritual value aware ne no aredo ko za ne the authority ne hele ta ule ta ko za ne payane the spiritual authority inside ne ka ba ti ya ta so ta ko mo ne hele le ka sa yo u ke na ba pali pa pwe away no away spiritual authority insight mit me le ka sa yo hita play khu za ne dhamma take tho za no tin ya no away spiritual insight and character gifted power no away ne lo spiritual warfare ne uweda no we le chi de ka ne me na authority power tani so ne kamo tayi so he kamo jana an apostle leader must demonstrate God's given power kaba pa plato da you are ata he or no ta so ta kamo authority and power in lo ya ka ne personal
experience spiritual authority နနောကစားတာနဲ့နော်အတာလေခေါပလိုတဲ့ဘာကတော့သူရတကလို့ကျနေကဘာဥဝဲတာအင်းနေလားမောကစားဆွေကေပွဲကိုဒီကွန်ရတဲ့ကေပခေယောတာဆွေပတာဘွေယောပစီဘလနာလောတော့စပေါ်လူနောကစားတာဝဲကွက်ဖလာတော့ကေဝဲတော့တာဂီစဒီတဲ့မလူကေတော့ဘဟိနေတာမလူဥတော့အဝေဝဒါဝဲလောဆရာကွာကေပါဆွေကေပါဒီတဲ့ဘကေတော့ competent leader ကိုနာလေအလအပွဲဒါဒီကစားရတူပွားတော့ကစားရဆိုဝေကစားရဟေဘာဟေဆိုဟေကမောတော့ကေဘလီကေဖူဝဲတော့ကတိဒါဝဲမဆေတော့ဆွေပါလေခရစ်စမီကိုတကေပါယောအာမင်